the reasons why nganipocela itornini uthi ngiyajajana ngicela ukubona umnye umngane wami la ngisekasi la kaBrawo pha wena mlambo Thembisa unenyawo manje uchipa amambosha ngiyangibona uchipa ntwana yami ngithi hey mambosha athi out yami ngithi chipa mambosha athi out isikhumba ngithi mamboshi ngiyambona ngathi uchipa ngenda ngomtshela yona manje le nje upasana upasana ntwana uchipa komazi kanjani ngithi ngifuna nochipa athi funda nochipa uchipa umdolo ngithi yo uchipa bekana 45 ka 3 pasana uchipa bekana 45 ka 3 phela thina masakho pasafuna wonke umuntu beka allowed esikolweni uchipa bekana 45 ka 3 uyabuya manje chipa ngizonishutela chipa ne